Custa est una contascia piccada de unu contu de Miele Nupira e torrat a s'estare de mene. Biat una borta unu surrichiteddu chi cun tentu mannu e fazzadu e cassu sicche ghiranne a sa tana sua. Comente icolanne ante sa cuchina, te chi si li parat in dennantis unu gattu mannu, nigheddu, chi nd'o socror su virdinor de sa mala intenzione e che sa bucca aperta canta unu tremene, pronta po si chi lo mannecare. Poverittu cuddu surrichiteddu, sa codichedda si l'est inteterada, comente sas stragadas in s'arvie nevadas. Isce si cherbit in intro de sa frente de s'inimicu. Però su surrichiteddu non cheriat morrere, tando cominzat a ughire, ma s'agattu l'est annadu deretu in de secus. Su surrichiteddu ite meda bistu e cricavat de lucrare in locos astrentos e non bischiat chi su gattu non bi podiat colare. Ma su gattu sempre in de seculu pissichiat, chi cudda bucca sempre aperta. Ma su surrichiteddu no ite postu de morrere, ca a unu zertu puntu che biet a pacos passos da isce sa tanichedda e tando lestru lestru in duo zumpo si ch'est agatada in intro. Su surrichiteddu nostru ite sudoradu e mortu, che su coro che ne l'ite buttanne dai pettus. Solo a postis s'est abbizadu de esser galu vivu. E tando aiat arzadu so socru s'achelu e ne li bennit a gana de s'issinnare e si aiat potzidu l'erettattu, comente achene sos omines c'anno sas cosas dae male si giran in bene. Però a unu zertu puntu isce intennet s'alenu de su gattu, chi foras de sa tana l'ite ispettanne. Po prima cosa s'at allurichettadu sa codichedda e si post a ispettare chi si spera chi su gattu si cheret annadu. E invece nudda, cudde l'inteniat arrabbiadu, nigheddu che a sa mura, mannicanne sì che s'assungrar de cantu arrabbiadu, e chi miaulanne, che dannesci si sorrichero massu. Su surrichiteddu ite scorazzeit de su totu e istraccu e a unu zertu puntu si ch'est dormidu. Cando si n'est ischidadu, sa prima non si t'ammentanne nubbe, sint totu bene istiriodadu, ma le torrat in conca sa di sa ura de oras prima. E tando s'est postu a parare sa sorricredda e por cumprendere si su gattu gali foras a ispettannelu. Miraculu, non si intendiat prus s'alenu de gattu. Ma su surrichiteddu non si davat. S'at dimannadu, ma si chedet essere annadu o mi det essere che ne crachi brulla? E duncas aiat dezisu de ispettare po cumprendere menzus prima de iscire. A unu zertu puntu intennet unu appeddare de cane, s'ite arzadu rizzu, comente in cuchina unu cane, e tando aiat ascurtadu bene ite unu cane. E tando isce aiat datu cust'arregiono, ma se sa cuchina b'est unu cane, bi podet essere unu gattu? Ma no, sa risposta si l'at dada isce matessi, no? In d'unu locu non bi poden mai essere cane e gattu parissi. Quindi, totu cuntentu, si linghet sos bafficheddos e totu bragheri ite iscinne dae sa tana po andare a sa cantina, ma aiat postu foras galu solu sa conchichedda c'anno duas manos pilosas e nigheddas, lu piccan per sa mole sul frucu e lu arzan in artu. Aiat bidu duos ocros virdinos e una bocca lezza chi l'aiat nadu. Ma tue, alischi ite su bilinguismo? Fine de su contu. A chi chere cumprennere, cumprennat.